na nipa ba ko pe ase. Okay. Edu me birthday nipa ba ko pe e na me pay tribute ma no. Yeah. Say nipa no a me da na se enedua na ye me maame. Me maame eni nipa ono anya antobo ase nya abotre. Edu me tun me ne yefunu. Wow. Abosom enkurum. O maame. Ana owo me etiti me ehwe me. E maame nufu no moye. Nti edu me birthday a obi atimi to said you're celebrating the birthday. Yeah. Na edu sebra it's unfortunate oko ne krachi about 10 years ago. Oh wow. Na me maame ne din ne maame Mary Abena Oforuwa. Ono I remember that ruby ono a sacrifice in the education man ni nua me no. Okay. But ono amma emunabam. Emma ono so ye mun kakran enti sebre na me birthday na me do bi ase a me ma me na me dana ase. I remember said that could be ohwe manima na aduane ni ho a me di ansa na me say mo class 4 said bibisa and o say fire from panko school bra obeba na aduane si wachi. So it tells you a woman who understood education. So what you say onim say se me science school na me kase duanti man ko school a me da achen be say na onim se me de afumpan ko school a na se me ba me nya duane adi me school nso akonanim. So I pay a very great tribute to this woman. All credit goes to her. It is my birthday today. It is and well. I say thank you to my mother, Mary Abena Foruwa. Baby obi anyankopon fa ne crazy. Me da na se bebre. Ya me de ne crazy dodo. Ma me mo asomdwe nka ho. Ye himself so chudi ampanyankopon kokum. O hwe samre he koso bompa ye emaye titio. Obaba for redu amo. Ene nyame de mfe ba ko aka ne mfie ho a. O se wase dani. Bafo nyame be ye. It is well. As well. Yamfa the body no the one krata no na person mra na we omanpane akufo ado no sebo han no na de waka no ene se be ya omanfo adwuma ebekọ yi akatuasem ne ntutu nyina beko odwuma ani sori anopa na okọ adwuma obenya boduro anya abotoye manya somdwe ani anigye de akọ adwuma nti wo se aban ani social partners aka boma enche bi odin sese bi ebegu akwanso ama adwumayefo asitiram ayeye. TUC enso kasa wa ha almost single spine bye no ameboa kra abema adwumayefo ho akyere wom o masisire mu enko yie kra enna kanema ya ka TUC asem no ya mfa nto dwa se still closak for omo ofie omo strike no enya de a omachi asan ya ka closak de ni ye you see when it comes to government machinery omuno mkita amune kra o ka na ekuta o na ba adwuma no engine edam no natimi ma o ba adwuma enti se machinery no machine ekuta edam no entimi nya adwuma de a ebede na omompani chacha se omompani adwuma na yeyi ebede na aban adwuma na tuma yeyi eno no ehon mo na sesi esom ye ehon mo na sesi ate ye se government machinery no bibia enfonso aba hon na se no mo tifie de a ye hu ni sa the closak for that city fia entwa ye or say because you see the other time no Dr. Nana Tuata said no that Thursday and bibia bebe ya free Thursday ya ba Friday and ukwada yan fan say holidays in holidays because President Kufuor so salary ho asem there was a crunch meeting on holiday or Sunday bi M24 tena asem it was resolved on Monday. My folk adwuma ma ya announce a friend saying salary increment abasa time no nti no so ka say holiday a ombetima ya adwuma Monday but for ode ye ma won that way no that way dia ben yen ka say holiday ninti that way dia ben ochina enne say aban adwuma atwi breaker aban adwuma atwi breaker na che say ye nyina ne men ko ye because if you talk about a year controlling accountant general nyina fo nyina kan closak adwuma fo ka twi abeba wana o kiwi ni na wana o ye de ben saboti ase CJ enya sam kitwa ne ye ka no school for a local government machinery no ni ade nyina abastansel e dia this assemblies no be den no ma yadwuma ese sempani for bibia se so mo ye ma niam atoto ye ma ensese ne adwuma fo so aso dwon no ko adwuma no me feel say bread do say adwuma fo ne be ka sempa bi ato ma so enye ye kra se ye serem bebre ano brebre ho ma abaye de ben eto ma bato Dr. Nana Tuata onye bibi ya hwe no kwazi ma yanda wawi
you know, vice president in so one and I ochre mu say ayonkofa mapa ene odro mapa ba beda Christopher ene nkramofo osoma hodo ne ntem no yenkoto ementena hosada entena hosada ena kanuma mpanin so say Ghana at crossroads you know or say NDC ba you levy on be repeal the hold on where your graphic they are odi enam no okay bafo odi besu ho aman so na ye didwa kakra na once again young wishing a happy birthday me for there bafo ntina otiti mi Who's a man for 100? Men, obi so obi ya go pon chira pa unyansa unimadie okosku no bongo ma ba Facebook obi dia to Facebook say don't give me people loan me bonds they may not pay azambe work ano